Clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le vekule March ni thum sang ni som ni paruk ania tuntuma po hian khovel boina Chanchin tharlang sar zual te kan ngai thlo le do nani US le Israel in Iran a be puyan thlak na Iran Supreme Leader Ali Khamenei a thi nuwa Lebanon helpol Hezbollah chuan Supreme Leader Phubalak na ta Nimin Khan rocket le drone mangin Israel an kapa Israel chuan changlet ve ngalin Beirut khopui chimlam daya Hezbollah munte akap ve ngalani Lebanon Health Ministry chuan Israel in Beirut le anram chimlam abeina hian mi som thum le pakhatan thia liam za somli le pakwa anom ni na tar langani Israel chuan be puyan thlak na Hezbollah helpol ho tu pakhata thi ni na soi Israel Defense Minister Israel Katz chuan Hezbollah Secretary General Naim Qasem chu an target ani tia soi Iran point Israel akap chunjom boka hemia wang hian Israel ram chung hun sang sanga siren ti ri kani Iran Islamic Revolutionary Guard Corps chuan Michel mangin Tel Aviv fa Israel sarkar hun poimo te ba ka Haifa le East Jerusalem sipai le security center te abitumani tia soi nasazoka an be zel tur thu soin Israel rama siren ri chu atom maidon lo ti in antar langani media report then khatin US te Israel in Iran rama be puyan thak nuwa Iran chuan US chu in rem na siam ani thena turin in biak na nei puya du nia an soi chu Iran Supreme National Security Council ho tu Ali Larijani chuan thudik lo ani ti asoya US chu in biak na nei puyan tum lo ti asoya ni Ali Larijani chuan US roi tu Donald Trump suang tu na diklo taka wangin West Asia chu abuai pha ta ni na soya athil tia wang hian America sipai tam tak thi na athlen a hlau le siani atiani Iran chuan US le Israel in anram abe nuwa US military base omna Arab ram te chu ala be til zela Michel le drone mangin airport luxury hotel le civil mi chen namhun te abe yani Nimin Khan Iran chuan Bahrain le Dubai akap lea Kuwait US embassy bulbo be anibok Pathian Nizan Khan Sibrasa Akrotiri a Britain Royal Air Force Base chu drone manga be aniboka Iran Revolutionary Guard chuan Gulf le Strait of Hormuz US the UK oil tanker pathuman ka futi an soibokani Iran in Strait of Hormuz abe awang hian Nimin Khan khovel puma oil man asan pha he mun hi khovela oil le gas phur chuak tu long lian za som ni velin an paltlang thinani Saudi Arabia chuan Iran in drone manga anrama Ras Tanura oil refinery abe awangin Nimina Khan refinery an hatho chu cholri ani ti apuanga Ras Tanura hi Middle East oil refinery lian berjing ami ni in nikhata oil barrel nuinga le singa vela siam chuak thinani Pathian ni Khan Qatar Saudi Arabia United Arab Emirates Kuwait Oman le Bahrain foreign minister te chuan emergency virtual meeting an neya Iran in Michel manga anrama US military base baka airport hotel le chenna in abe chu andem thuan soi UK France le Germany chuan Iran in US le antho puiram dangte abe na lo be le tura US thopui turin anin peiti an soya Pathian ni Khan ram pathum shwai tu te Keir Starmer Emmanuel Macron le Friedrich Merz te chuan thu chhoin tom siamin Iran in antho puiram sang te abe le vak chuan a thong le tian soya Iran che dan chuan West Asia biala an mi le sa te baka an sipai om te din mun ati himlo hle ani antia Iran in abe rama te hian an mi le sa tam tak anumani ti in an mi tle an tho puiram te himna turin in vena tan achulanga malak anin peireng ti antar langbok hemiata hian US chu tho pui anrem ti thuan soyani UK Prime Minister Keir Starmer chuan US le Israel in Iran an beina telve kherlo ma se Middle East British military base chu US sipaiten Iran Michel siam na hunte an beina tan man an phal sakti Pathian ni Khan asoi boka Iran che dan lau tak dan na kong chun chu an Michel ti chiat sak ani ti in hei wang hian US in British military base man adil na chu an phal sakti atar langani
F-15E Strike Eagle fighter jet engemaw chu Kuwait ram chunga atla ni in nimin khan Kuwait Defense Ministry chu na soya mase pilot te chu an tlak ma hian him takin anin kho chuak man fighter jet tlak chan hi chui chian me ka ni ti an tar lang bok US Boeing fighter jet tlak thu hi a soi towa a chan ero a soi lo heti lai hian Iran chuan an ka thlak ni in an soi thunga F-15E fighter jet hi twin engine ni in US Air Force man tura siamania kumsang kha zakwa somsari paruka tangin an hmang tanani Middle East operation an kalpuina an hmang na sa hle bokani US le Israel trangkopin Iran a be pui an thlak le Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chenna an boma wanga West Asia huam chunga buaina chuak me ka wangin pathian ni khan Prime Minister Narendra Modi kai suain Cabinet Committee on Security thut kho mani CCS ram chunga ven himna lam le hemi konga malak dan tur ngai tu tu sang ber ni in West Asia buaina chuakin ram chung ahong theilaka malak dan tur ngai tu in soi ho na nei thinani CCS meeting hi PM Modi an ni chung state sang tloa jin kir le nu loka nei ngal ni in Defense Minister Rajnath Singh, Home Minister Amit Shah, External Affairs Minister S. Jaisankar le Finance Minister Nirmala Sitharaman te antela meeting a telte hi top official te chuan West Asia buaina in ram chung anghong thei dan tur te hrilhriat na hun an manghalani meeting a thurel te hi puanjar ni lo ma se West Asia buaina chuana huam chunga India mi cheng te himna tur chungchang ngai tu ani rinania heiba ka buaina chuaka wanga India mi tangkhang mek omte har sana to ti ji omna tur lam ngai tu ani rinani bok heti lai hian West Asia huam chung airspace khar alani awang hian India mi tangkhang swaikir chu thilboi thlak tak alatlingani Iran rama India mi nathok zir lai le cheng mi singkhat velanom meka Israel rama India mi hi singli velanom bok Gulf le West Asia huam chunga hian India mi cheng mi maktadoi kuwa an tlingbok Ministry of External Affairs chuan West Asia biala Indian mission te chuan India mi te ngai venin ma an larenga helpline te po siam ani thuan tar langani Prime Minister Narendra Modi chuan West Asia ram huam chunga ram swai tu sang te chu benghala India chuan in pum khatna a thlop thu asila Modi hian UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan le Israel PM Benjamin Netanyahu chu pathian ni khan biain buaina chungchanga soipuiani Netanyahu ne na anin biakna Modi chuan buaina chuak mek chumi puite himna ngai tua amonam zonga kalpui turin angena India chuan buaina chuak bengdai zonga malak chu tul ati thua silani UAE President Sheikh Mohammed bin Al Bokin Gulf ram huam chung beina chu poyati thule UAE lama andin tlat thu asil ngal bok Iran in US le Israel beina chanle na tana drone manga US military base sang ramte abeizuya Abu Dhabi le Dubai abeina mi pathuman thi baka midang somnga le pariat an hliam ti UAE official chun an tar langa hliam somnga le pariat jinga hian India khole tui engemaw tan terani Indrin niliam ta Iran in UAE abeina thi te hi Pakistan Nepal le Bangladesh mi an nia ramdang atrangan hatoka mitam tak an hliam bok India mi hliam te hi an ngai tuam lova damdo ina in kol ni in an bepo breng ti Abu Dhabi a Indian embassy chuan a soi UAE a Indian mission chuan Iran beina wang hian UAE a India mi omte chu film khur turin alo cha to bok ram chunga ep tu pol te chuan Iran Supreme Leader Khamenei tha ani dan chu soi selin Iran buaina chuak chungchanga India in alo don sondan po soi selin hun re tak chung a thian tha lo ni to Iran chu a phat sanani antia ep tu pol shoi tu te chuan Khamenei tha ani dan chu dan paljam na le sual na wang liaw ani thuan soya sarkar lai pui chuan Indona chuak bengdai zonga ati turangte ati ngei an be sei thuan tarlang bok Jammu and Kashmir aro Relai Party National Conference point Iran be na chu poi anti thu le andem thu anaw cho puina sa lebok JNK a Khamenei thina wanga lungoi lo nalan tirani hnu le
mutahida majlis i ulama ten saddan puan anrot nuwa thu nei tu te chuan boruak muanom om theinan le dan le thu pe ken ko awl samjok theina turin valley huam chunga khua khirna an di chuak nga lani school college le university sang sang te chu ni hi chung khar tura ti ni in khar la ya exam ompo ahun son hlat ani zui bok security force te chuan valley huam chunga boina a chua zui lo la turin ven him na uluk takin an thok reng bokani Sencom chuan F-15 i strike eagle pathum te chu ka thla kan ni thu anem heta F-15 i hi twin seat ni in pilot baka weapon system officer a chuang tel pilot le WSO mi paruk te chu ani check veka ngai tu om an ni lo Sencom chuan Iranian ho ka thlak ni lovin Kuwait air defense system ten an lo ka sual pal ani thu atar langa chui chian an tumani F-15 i strike eagle hian nai dewa tanga missile ron ka hriat na missile approach warning system anei lova variant Thunderbird F-15 EX eagle chu chuan anei thungani hewang hian infrared guided missile mangchi short range defense a ka thlak ani ve thina chance om tho mai F-15 e strike eagle hian radar guided missile chu alo sia alo man theilo ni chi alovin infrared guided missile nai dewa tanga ka laka ahim lo deu ani zok Iranian ho hian alo kap thlak taka US sian azep ani theyangem kan lo ngai tua ve thewin karing Iran hian nga tinge US le Israel ai ma Gulf Arab Rama US sipai mun puite a beina sajok le ti hi pakhanna chuan Israel air defense system khu a tha ma nikum 12 day wara khan Iranian missile drone za somria le panga chu an kap thla hewang hian IRGC chuan atam zo kap thlatu turbei chu omzia anei thuilo anti ani theibok Israel hi USS Gerald R. Ford long lianin Mediterranean Sea atangin alaveng tadeu dewa Iranian missile le drone kap thla theilo zok turangai Gulf le West Asia vela US sipai base te an bitum ta chatani heti anti hian Iranian missile te hian target an fu tam zok lata thale sum tam tak senga kum tam tak an siam ral thuam te chuan omzia an nei ta zok ani ma se Iran hian dor hotel airport chen na in tepo a beitel vek maya atilui nge an missile drone athlok sual hriat anilova atilui nia ring tu an tam zo ko me enga nge American indo long tepo an ka sheblo Iran hian an ka phareng si American indo long te ral thuam le in Vienna thadzia an hriat chen wang bokani an missile drone omzeni lovin an chua du lova Iran din huna zuginda chuan hei hi tactic fing ani Israel po abei thova be siang ememin abei ri lo ti theyani Iran hian setana lian zok US omlaya setana te zok Israel be te chu ati te po anima na Iran hian ICBM akap chuak nia soi anom le thin Iran hi ICBM nei zinga chiartel anilo ti hriat non atha tunhaya ICBM nei angin anin soya antes ni in ain soibok hei wang hi ani mai thei ICBM nia an ngai tlat fin fiana chiang tak om lowani ICBM nei atum cholai tak ani zok thui tak chu an kal to bok hei tak hi Israel le US ten an chuan lam chuani nuclear nei bokta se ICBM mangin US aka phadona chu US sian hlau thongin a chuan lamani Iranian missile tamjok fe hi short range le medium range ani bera ballistic le cruise missile in Poland ni Sahab 1 Sahab 2 Jolfagar Fateh 110 Khiam 1 Fateh 313 Rad 500 te chu short range missile rial larte annia kilometer zathuma tanga zariat boran ka phani medium range a chuan Desful Sahab 3 Gadir Emat Khuram Sahir le Fatah 1 le Has Khasem Basir Sejil Hoveize Pave Safir Simors Khaset Julian Ja Gaim 1000 le Saumar te hi rial larte anniboka kem sang khatatanga sang ni zanga an ka pha ani akap thiber simor khian kem sang li tanga sang ruk vela ka pha hriat ani
Iranian home Michelle ni za takle an Michelle zong riat chian hara tuna hian Michelle sang thum vel an nei ti chu ngai dan tlang lo na nia fin fia thei tu ma anom lo estimate ani sahet drone ho hi chu kanchelar viau tun Indona hian sahet 136 sahet 131 le sahet 238 kamikaze drone amang na sa hle sahet drone sang aloma Aras Ababil Mohajer Mirage 521 Chabok par CR2 le Hadaf 3000 te chu Iranian kamikaze drone lar zual te anni First news in atar nan danin Iran hian le hnuaya drone le Michelle da thatna lian zz ani ome mun engi moza ta nge ti atarang tello tun Indona hian chutami chuan mangem hriat ani lo bok Iran chuan March ni som pathuma tanga ni som panga vel zeda chaka thlok thei km changkhal le zanga ka pha fata 2 hypersonic missile po ani bok ani kha Iran war be bom le update lor khom West Asia Gulf Borvel van boruak chu kumhli thla zanang main apuak eng chuai deuh reng maya leilama apuak khule lui thin bok arab thlak hle mai thuthar le abe bom I clear le tiangu thuthar aum zunga thilpo adanglam chak hle US Central Command ho tupa General Dan Kain chuan Iran be chu zan khathil thuwa chin felmai chi anilo Indona lian thamani atia kan mission chu ke mani le West Asia Gulf bora kan thiante ven himbaka helai bora Iran inluling tur ven le atulanga chengal tura in ralrin rengani atibok Trump le General Dan Kain baka Secretary of War Petty Hexet te chuan US in sipai ral thuam achan chhowe zel anrin thuan soiveka Indona tel sipai tetan thungai thak nuam tak anilawang US Artificial Intelligence Company Anthropic Siam AI software Cloudy chu US in Maduro man theinan aman baka Iran beinan amang lea report ani Anthropic hian mipui en thak nan le mishing telova ama chitop chi ral thuama man arem tilova achan chu Cloudy hian za adiglo na chin ala nei ani US chuan Anthropic chu blacklist adata a ma se an AI program Cloudy chu intelligence le ral rel nana puitua amang thosi ani hei hian military lama AI man dan tura le tuin nge thunei na neyang ti an soi neu tia soi neu atitam hle IRGC commander Hossein Nijat chuan Pakistan chu Iran be nana arambo ruak phala apua Pakistan chu ahim reng don lo thu le ala tur ve tur thu in avauzui mani do loka man thia Australian alak lu laser manga drone rocket ka chiatna iron beam chu avoi khatnan hlotling taka manani Hezbollah ho rocket loka thlak nan manania Hezbollah intelligence chief Hassan Maklat chu Israeli Air Force 10 anda thatabok Israel chimlama Beersheba Iran ateka wangin mi sompanga nalutuk lovin anin hliam thu AP in atar langa hetilai hian IRGC General Majid Ebner Riza chu Iranian Defense Minister Leilo Katan ruatani Iran shroi tu liamta Ali Khamenei fapa Mojita ba Khamenei chu February ni somni le pariata khan lo thi vereng ti fin fi ani apa thi nuwa khan lada manga soini in apa ayo turang khan an soyani kha mase February ni somni le pariata khan alo thi dai to alo ni Iran Supreme Leader liamta Khamenei anu puipo ahliam tur lovin aliam ve tak thu Iranian media ten antar langbok Iranian Red Crescent Society chuan Operation Roaring Lion le Operation Epic Fury wangin Irana mi zanga somnga le pangai nun na an chan to thule khopui za somthum le pakhal zetin he Indona hi an tur thu an tar langa mi za sari somli le pasari an hliam bok tundin huna US sipai pali an thitoa som pariatin hliam an tur Israel mi som pahni an thitoa som pakhatan bawa zasari somnga chuangin hliam an tur to bok Iranian shroi tu lok somli le pariat an thitoa Iranian F4 fighter pakhal le F5 fighter pahni chu Israelin adeng chevek bok
CIA nen in him nai tak US official ming thup sakin Associated Press afil danin CIA te chuan rei tak Iran try tu te chetla an lo thli thlai to a chuna kher Khamenei a omna an be chan po vathon thu du wang le CIA te thuron wang ani thua soi Iranian FM Abbas Arachi chuan Iran IRGC ten West Asia vela US military che dan chu kumsom ni vel an lo zir chian to thu soin kan khopui teran bom dur ma se kanin do theina anghong lo ati tak tak nimo achiang chozel do ne Saudi Arabia in Iranian drone missile aloka thak to them chu oil refinery a atlawa kang mei ati chuak thelmi ni in thile hliam anom lova he refinery ras tanura huna hi Aramco ta ni in Middle East oil thifim na lian ber te singa amini in nitin oil barrel noi nga le singa vel an thifim thina ni Saudi lal Mohammed bin Salman alom lo hleya sipai chakna mangin Iran abele do nemti ai ngai tu America report ani Saudi Arabia hi Arab ram thazinga chuan Egypt ti lavaral thuam nei thaberani Saudi hovin he Indona hi anzom ve chuan Iran mabak ako sotang nizana Iran rama B2A split steel bomber lu za chu pali anni he hi ATC biakna atanga riat ni in nikum jun thla a anron thlo lu ang thlap khan anron thlok le ani fuel thuntu thlona KC-46 Pegasus rualin anron zui boka tuna chuan an hmun pui White Main Air Force Base Missouri an thlok let le to ani Iranian home missile thuruk na tlang verte chu bunker buster bomb mangin anron be ani engangin nge heng hmun te hi le missile te hi an chiat ti chiang taka riat a har hle B2 bomber soi chuan kanril ruwa bunker buster bomb lian tak GBU 57 khalang ome tuntu mairo bunker buster te deu GBU 31 kg zakwale pariat vela rit anon thak nual ani GBU 57 khichu an man om riat ani lovani social media le media danga B2 bomber ka thak ni oma thudar oma ma se Pentagon le Cencom chuan B2 te hi him taka US lama an let vek thu an puang ve thungani Ajios chuan ni zan lama khan US Air Force B1 strategic bomber 10 Iran ballistic missile launcher tele command headquarters te bein man lak thu atar langa Cencom chuan voin jingdar sarida chan ve thlengkhan Iran beina tel US sibai pali an thi to thu atar langa Kuwait ta US F-15 jet pathum an tlabok Iran missile rual dangin Israel an panle Iran missile rual dangin Israel an panle meka Tel Aviv le chevel bora siren te ti ri kan ni le Tel Aviv laili lama bom puak te omin missile den fu te ombok Israel chuan Lebanon chimlam atanga tana beka valley le Beirut chimlam bialin kar zonga mipui tam zual na khosom pariat aya tlem lo te chu bom anni tur thuan puang zara Israelin namang khengin Beirut chimlama air strike anei bok Nabati South Lebanona Khat Al Hassan Financial Institution pon Israelin abom bokani Ali Khamenei kalsan tak anu pui po US le Israel beina wanga hliam tur lovin nimin khan athia beina kalmeka Iran in ni chungin strategic target somruk ba ka US le Israel military mun zanga te bein drone zasari le missile zachuang an kap chuakani Iran Supreme National Security Council ho tupa Ali Larijani chuan US ang lovin Iran chu kum zathum liamta ata to hun rei takin Indona machon turin aloin puacha to thu atar langa Larijani chuan US nena Indona nei narin US chu Indona dang zel machon tura injin lok na nei lova apu bok Iran Islamic Revolutionary Guard Corps chuan Operation True Promise 4 tumsom pakhat na mangin na le zaw takin US le Israel military target te be ani thu atar langa hemia hian Gulf biala US Intelligence Center tele military support depot te bituma be anni tin Jerusalem Jaffa le Galilee target
somni beiba ka Beersheba Israel Army Industrial Communication Complex bei ani thu IRGC chuan atar lang bokani US le Israel te beina Irana mi zanga somnga chuang an thito bok Iranin Sibras be nuwa Greece Defense Minister Nikos Dendia sa chuan Indolong le F-16 panhi ve Sibras a tirlu ani tur thua soi Sibras a British base te beitu drone te chu Lebanon atanga Hezbollah ho ka chu ani thu Reuters chu na lotar langa Qatar Defense Ministry chuan Iran lam atanga thlok chuak Su-24 thona panhi an ka thlak thu an tar lang bok West Asia Energy Facility te khar ani chokara oil manza som bathuma asang chonghal bokani US Cencom chuan Kuwait ta US F-15 Strike Eagle pathum lai friendly fire awangin an tlak thu le Kuwait Air Defense 10 combat operation nei lai takin an kapal thu atar langani drone manga akrotiri base be ani nuwa Dekelia Sibrasa UK military base panhi na atangin in lak chu an kalpui me kani Britain in Iran be na zomvea abau thu tarlan ani bok Israel in Iran le Lebanon abe meka Israel lama Iran missile ka chuate wangin Jerusalem Greater Tel Aviv le West Bank lama ate siren tiri kanni Tel Aviv a missile pakhatin ten fu anei bok Beersheba Iran missile in den fu nein mi som pasarin hlemantuar Hezbollah ten Israel an beile na thugal zela Israel chuan Beirut beivele ngalin Lebanon chimle chaklama khosom nga inthiar chuak turin thu chuan siam ngal Beirut chimlama Israel in bombing anei mek bok Israel in airstrike mangin Lebanon chimlam nataka bein Khat al-Hassan branch tepo bom tela awaw bok Zinglama tangin Ain Khana Masdal Salem le Barachit Khwa te beini in beina alakal zel Arab Salim po be ani Israel in airstrike mangin Lebanon khochaklam Beka Velia Duris Khwa an be ani Lebanon Health Ministry chuan voina Israel in airstrike manga abeina mi somthum le pakhat thin liam tuar za somli le pakua anom thu lo tar lang to tiran chung hun enge mazata Israel beina wangin boma puaka Israel hian carpet bombing mangten tiran hi abe bok tiran khochaklama bom apuak bokani US le Israel in Iran an beina border guard somli le pakhatan thia Iran Red Crescent Society chuan US le Israel beina tual chungmi zanga somnga le panga an thi to thu atar lang bok Iran Islamic Revolutionary Guard Corps chuan rambial chunga oil hun pui te chu be an ni lo tur thu le US le Israel kai hnoi te chau an be tur thu atar langani IRGC chuan an be na siam tum somna Israel Prime Minister Office le Air Force Commander te omna Khaybar Mishal te mangin an be thu tar langin Israel sarkar kem bas te be ani thu atar lang bok hei Israel chuan thudik lo ti in aphathungani International Atomic Energy Agency lama Iran palai Riza Najafi chuan US le Israel in beina an siama Natanz nuclear facility po be ani thule radiation put chuak alhom thu atar langa hei hi Russia point amalam khan warning alo pilok to bok nge ani Bahraina bom apuak na tak tak anuma Manama US Navy 5 Fleet Headquarters sa satellite terminal facility panhi chu Iran beina an cheve mek US Embassy atangin meikhu achuaka Kuwait Ministry of Defense chuan US military thlona F-15 E-10 khata an tlak thu tar langin pilot te an himdam thu an tar lang boka F-15 thlona pakhat chu US Ali Salem Air Base atanga kilometer som bora tla in point pilotero ahim lo thung Iran Sarkar TV chuan Kuwait Ramrisula SF US F-15 ka thlak chu Armed Force Khatam al-Anbiya headquarters te kut zal ani thua puang ani Qatar Defense Ministry chuan Iran drone pahnin an ka thlak thu atar lang boka
Saudi Arabia chuan Riyadh bula Prince Sultan Air Base bitum tu Iran missile te akap thlabok Iran in drone manga ras tanura a Saudi Aramco mun pui abom na kang mei achuak mek bok drone manga be na wangin Saudi ras tanura refinery chu Aramco in kharin na atito bok Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan Iran chungchanga BRICS member ina zongjong Indona zona in puiton na tur atel lo thua soya President Putin point Israel le Brazil million ni lai anom thu soin Israel beina antel lo tur thu alo soito bokani United States President Donald Trump chuan Islamic Republic of Iran an beina kalmek chuan thakhat aya rei alo thei thu nimin khan asoya Indona kalmeka US pai pathum thi te chu Iran Kuwait a US pai te be pui athi an ni thu US official te chuan an tar langani German France le UK te chuan Iran military chakna ti chetur zong in defensive ve zonga kepen ve antum thu an tar lang bok Israel cabinet member te chuan in Iranin alabom zual sau zel thei thila security briefing an neya Iran atanga missile rual dang ka chua le te awangin Haifa siren de ti ri kania Iran missile te hian Haifa hian den fu an neya Iran mi pui te hian Israel a khole khopui then khat Tel Aviv Ramat Gan Safrat Kiryat Wan Beit Nikota le hundang te thilti siatata nan nei Tel Aviv municipality chuan Indona tran ani hnuah building number zathum lai ti chiat ni to in mi zatam son chu ani thu a soitar lang bok ANI in ataran dan chuan Ministry of Home Affairs sian state sarkar zongjong hena film khurna tura ti na lekha ye ti chuaka India ma sa kho kai hnoya boina om thelaka film khur zual turin ang en bok February ni somni le pariata thon chua lekha chuan rampona thil thleng te hian ram chunga ngong thalo anei thei ti zia ani ti news agency hian atar lang bokani state sarkar thunei tu te chu tual chungmi te zinga boina emo khotlang in kara boina emo thlen thei Iran thlop tu in tibinga boruak chia siam thei thu soi om thei te chu NFL ria chu zel tum turin angena Home Ministry in ral rin na tur ati chua hi Asia khotlang lama boina anasat mek zel lai ania abik takin Khamenei atha ani hnuaram chunga neu om lai ania inrin ni khan US chuan Israel nian tang hawa be pui thlakin Iran kho pui le sipai hmun ma te an be ani a chan le nan Iran chuan be pui thlak ve ngal ti apuanga Asia khotlang puma US le Israel hmun ma le tran hmun te beya hebela US sipai tam tak anuma wangin Gulf from UAE Kuwait Bahrain Saudi Arabia Oman le adak te chu drone le missile mangin a beilet ve ngal ani India chuan boina chuak chungchanga hian political party zongjong te chu insum turin angena Galfa cheng mi tam tak telin ami puite himna hum hal apoimo thua soibok Prime Minister Narendra Modi chuan pathian ni zan khan ram chunga mi poimo te ko kho min an thu khoma Asia khothlang rama om Indian te himna tur ngai tu turin thunei tu te asiat tir bokani